Veselo je, poštovani gledatelji, i ovdje u našem studiju sa nama je Edin Džeko, naravno naš dragulj koji je i ovo večer briljirao. Zaista, Edine, od srca ti čestitamo što si podario opet još jednu sjajnu pobjedu našoj reprezentaciji. Bio si jedan od najboljih, ali teško izdvojiti bilo koga od naših igrača, opet je to bio jedan kolektiv. Zaista, od srca ti čestitamo. Hvala na čestitkama. Prije svega želio bih reći da nije Džeko pobjedio, nego smo svi zajedno pobjedili kao kolektiv, čitava ekipa i naravno sa našim navijačima, svi zajedno. Kako ti se činila ova utakmica? Bila je zaista čudna, sjajno otvaranje, 2 gola u prvih 20 minuta, imali smo tu kontrolu, ali onda smo malo prepustili igru našim protivnicima koji su čak u jednom trenutku sa igračem manje imali dominaciju. Pa dobro, mislim da smo iz te prve 2 šanse zabili ta 2 gola, što je nekad i najbitnije, da se odmah iz prve šanse da taj gol i onda se lakše igra u nastavku. Nakon ta 2 gola sigurno da se Belgija malo otvorila jer nisu imali više šta izgubiti, gube 2-0, tako da je možda, mislim, to je razlog taj što smo se malo povukli, ali mislim dobro smo se odbranili i to je najbitnije. Muhamede, znaš li da je Edin sada najbolji strelac evropskih kvalifikacija sa 7 golova? Ja sam imao sreću sa Džekom razgovarao prije nove godine dok su svi odmarali. Džeko je onako vrijedno radio, trenirao, spremao se, jednostavno sad to naplaćuje. I mogu da kažem, ja sam vidio mnogo stopera koji igraju i u engleskoj ligi, međutim danas su neki stoperi izgledali čudno i smiješno jer Džeko je primio svaku loptu i poslije primanja se otvorio, tako da je to toliko lagano izgledalo, međutim on sam zna nakon svega toga kako je to teško i mislim da oni protiv njega nisu imali rješenje. Znam da je umoran, ali generalno stvarno kako uspijevaš to primiti loptu i opet istrčati. Da li mi Simović jednostavno zna gdje si ti? Zadnja 4 centaršuta, svaka je bila na drugu i ti si tamo bio. Pa ja mu baš govorim na poluvremenu, znao sam gdje će tvoja ljevica, odnosno gdje ćeš je zavrnuti lijevom. Mislim da sam još jedan isti gol zabio u kupu Njemačke, isto je ovako centrirao lijevom na drugu stranu, ja sam opet se izdvojio, bio sam, taj instinkt što bi rekao Ćiro na poluvremenu. Jer upravo gledamo to, Miske gleda, uopšte zamahuje ono što uvijek radi, ali jednostavno kao da zna gdje si ti zapravo gađa tu drugu stativu. Neka vrsta telepatije vlada, jest. Pa znamo se već duže vremena, odnosno igramo zajedno skoro 2-3 godine, tako da se razumijemo, odnosno znamo gdje je jedan, odnosno drugi, a da i ne pogledamo. A evo sad upravo dolazi taj drugi, još jedan zaista nogometaš koji je zavrijedio i zadivio našu nogometnu naciju. Zvijezdane, kako je to posjekotina na nosu, to je sigurno neka borba bila na terenu. Čestitamo ti na ovoj velikoj pobjedi. Evo, Edin je govorio o toj saradnji između vas dvojice, opet je to bilo na jednom vrhunskom nivou. Pa dobro, ja mislim da su svi odradili super i super smo startovali, ja mislim to je mnogo bitno bilo da smo odmah zabili ta 2 gola i na kraju smo malo i povukli se, ali ja mislim da je to normalno kod ovog rezultata i borili smo se i do kraja, mislim i zasežno dobili na kraju. Da, reci nam baš to upravo sad kad si rekao da ste se povukli. Da li je to bilo nešto svjesno ili možda nesvjesno ipak? Pa nesvjesno, mislim vodiš 2-0 i normalno da niko neće da se povlači, ali jednostavno vodiš 2-0, možda imaš neku i sigurnost, ali uspjeli smo da izdržimo do kraja i... Biske, za tebe znamo lucidnost, vidjeli smo neke i brazilske poteze ovdje, znači bilo je toliko i svježine i odmora u prvom poluvremenu gdje ste i ti i Ibra i Džeko stvarno pravili čuda, bilo je ono malo fudbalske akrobacije, jedan dodir, međutim vidjeli smo jednu dodatnu dozu kod tebe, agresivnost danas, je li to nešto onako posebno danas ili šta, ili onaj Fellaini baš se zamjerio? Pa nije, ali jednostavno bez borbe se ne može, vidjeli smo ovu veliku šansu da pobjegnemo malo Belgijancima i Turskoj i uspjeli smo i predzadovoljan sam. Edine, šta misliš kako nas sad očekuje u nastavku kvalifikacija? Nažalost, Misimović neće moći igrati utakmicu protiv Armenije, ali dobro je, morao je neko očistiti taj karton u jednoj slabijoj utakmici. Šta misliš šta nas očekuje na jesen? Pa sigurno da će nam Miske falt, to se ne treba ni govoriti, ali eto opet vraćaju se, odnosno ja se nadam da će se vratiti Sejo i Vedo i Keno Hasagić, tako da ima još dosta vremena do tih utakmica, trebamo se spremiti. Najbitnije je da svi budemo zdravi, a onda naravno ta prva utakmica koja dolazi Armenija, naravno to se mora pobijediti.
znam da je tema reprezentacija, ali nekako vas dvojica u Wolfsburgu imate zaista jednu burnu sezonu Bundesligi, možda i čak napad na titulu, ali da li postoji neka bojazan da biste se mogli razdvojiti na ljeto, da će neko od vas otići u neki drugi klub? Pa dobro, u fudbalu se nikad ne zna, mislim, ja imam ugovor do 2012. jedini, ja mislim do 2011. ali u fudbalu se dnevno mijenja nešto i tako da se nikad ne zna, ali sigurno volio bi da sa Edinom ostanem još dugo godina zajedno u klubu. Momci, ja vam se zahvaljujem, znam da ste sigurno umorni i da jedva čekate dole da podijelite radost u slačionici sa svojim saigračima. Hvala vam zaista još jednom, ovo je bilo jedno inspirativno večer, zadužili ste ovaj narod svojim igrama i hvala vam zaista od srca i od naše televizije. Hvala i vam. Hvala i vama. Eto, poštovani gledatelji, naši reprezentativci upravo sada izlaze.